Zaban-zaban DP Studio Production Wali nur ya tuhilan kena sifat nur ya Allah zahirun iku kang lahir fi kulli syai'in dalam zaban-zaban suwiji wali utlaqihi wa ihadatihi mutakayifun bi kulli kayfin ghairu muqayyadin bidzalik dan karena itlaqi Allah lan ngawongkun ya Allah maka iku batnu mutakayifun kang nerima kakayfan galawan zaban-zaban kayf Urara kang dan kaidan bidzalik kalawan mangkono kayf wa malam yagu kaza lam yashhadu Oda bawang ekorana nyicipi amani kilaiki hada ini kilaiki wa malam yagu kan oda bamani korana nyicipi aziman hada ini kilaiki mazkur walam yasadulan waranana nyaksani yazimanu ingza bahwa amal basir maka itu yaman iku kang buta mata hatine mahrumun an musyahadatil haqi ta'ala turkang dan uini saking ningali ing hak ta'ala alama luhur ya ngadongengkeun ilmu hakikat urangna masih kene ngridit masih kene intes daging masih kene bisa atawa narima sekupi masih kene ngarep-ngarep deui pilkada suganaya roda sekupi dongeng ilmu hakikat kadang-kadang mah jadi mambul teh dongeng madongeng tapi terobah-robah ya awak padahal ngaji mah geus luhur jasa eueuh deui nu pangluhurna ngaji mah kajenteun ka Misra atawa ka ditu ngajina ka Thailand tawa kaditu ka Australia wariba aneh mazantren teh ka Amerika mari mah rada bagus bae kadengen mazantren ka Mekah ka Madinah ka Baghdad serem wari mah ka Amerika jadi kiai jebolan Amerika asana muring ka bulu ngadena bulu naon bae